Get division clear to te in Sava in Zibai Weeklly tun kar chung Weeklly district thil thleng langsar zwal te ilo clear hawang u LADC CM pu vizir sangan Weeklly adam doi in pathum te hnena oxygen cylinder ape ngalim luimi sadin mela thattu mi pathum te vasei kai police in man LADC sarkar hnuai na thok an na tho hun top to te na tho hun pot sei to lo turin LSA chuan LADC sarkar an ngen Weeklly district chunga ral tan lo lu te din hun ngai to in thut khom nei ani Gap no tolerance week man mekin zom a hlo thale Tilal biak chungi kania tuna chanchin kim changzokin LADC CM pu vizir sangan Weeklly adam doi in pathum te hnena oxygen cylinder ape pu vizir sanga chief executive member LADC chuan nilai ni khan Weeklly khopui chunga dam doi in pathum te hnena oxygen cylinder jumbo ape oxygen cylinder hi bur lian chi jumbo liter somli paruk point pasari dong thayan ni a district hospital Weeklly a buruk SCMCNH a burnga le Christian hospital Weeklly a burthum te in pek anni CM hian January ni som pathum sang hi som ni pahni khan Bualpui NGPHC le Lungpher South PHC a cylinder pakhat le flowmeter pakhat ve ahlan to a hemini ve khan sangau PHC a cylinder pahni flowmeter pakhat le oxygen concentrator pakhat hlan ani to bok Tin bung tlang South PHC a cylinder pahni le flowmeter pele tura rahman me kani bok heng oxygen cylinder te le concentrator te hi International Buddhist Confederation IBF le LADC ten COVID-19 daw na konga thodun na le malak na atanga donte anni Tun thani ruka ngalim luimi sadin mela rong taka thattu apu mi pathum te chu vasei kai police ten manin Weeklly police station a hrai thlenan ni Police te soidanin pi sadin mela chu miswal kutwara thinge niarin hlel ani awangin ngor takin poi khoitu te anzonga pi sadin mela thi nia nula fe ve midang ten an mu mi pakhat chu thuzo fya tura ko ania akora thisen niom tak kai an mu chu forensic and dictura thon ani hnuwa mishing thisen nge ani thu nem nge ani hnu in thil ti swal tu nia an rin hlel chu vasei kai police te ma a ain puang ta a athural pui midang pahni po mantel ngal ani Heng thil swal ti tua pu an man te hi ngalim luimi vek ania Onil Kumar kumsom hi pathum Rao Kumar kumsom thum mi le Deba Kala kumsom thum palimi ania an pathum hian IPC sections thum pahni na mangin case register ani January ni rok Zingkara khan ngalim luya cheng kumsomli pakhat mi pi sadin mela chu an khwa atanga kilometer li velala annula thingphur turina kala alo ho tak mailo awangin afanu upaber chu ko turin antira ani chuan anu chu muzolowin hemin hu hian khotlangin anzonga zandar sari vela annul bulanal luikama thi in an huta ani LADC sarkar hnuai na thok an na tho hun top to te na tho hun pot sei to lo turin LSA chuan LADC sarkar an ngen Lai Students Association General Headquarters Weeklly chuan Lai Autonomous District Council sarkar a ngen na an lo siam to angin LADC sarkar hnuai na thok anyam beratanga asang ber thlengin an na tho hun chung azo hnuwa na thok te na tho hun po sei saklo turin LADC sarkar an ngena LSA Joint Headquarters Aizol po in ngen na an siam ve bok LSA General Headquarters Weeklly chuan an thu chwa an tarlan danin sarkar na thok an tho hun chunga zo to hnu a po sei sak an ni hian laifa le khathiam tam tak na mulo ten na an hu ve theina hun tha adal chin awang le har satna danga shin thei awang ani thu an tar langa tin LADC Executive Committee chuan LADC hnuai na thok te an na tho hun chunga zo to hnuwa an na tho hun chung po seina service extension siam sak to lo tur tia thu an lo rel to thu le he an thutluk na hi dinpui zel turin LSA General Headquarters Weeklly chuan LADC sarkar chu angin non le thu an tar lang ani Weeklly district chunga ral tlan lo lute din hun ngai to in thut khom nei ani Thochan ni khan Weeklly district level committee on Myanmar refugees to an chairman Weeklly Borsab Dr. Andrew H. Van Lalika Havin Weeklly DC conference hall an thukhom
Chairman Dr. Andrew H. Fanal Dikatsuan District Level Committee on Myanmar Refugees su High Level Committee on Myanmar Refugees hriat bozuya din ani thu soin thutkhom voi khatna akal member te lomna thu soya Myanmar ramboy na awangin Longklai District chunga raltlan engi mozat an lo lut to ti soin an mani chomdol na konga theitop chwa tu Central Yanglai Association Koshan tlom ngai pol le district mi puite inpek na alom thu soi ani Task Group on Myanmar Refugees Nodal Officer Longklai Subdivisional Officer Sadar PTT Be Khaisi Chuan Longklai District chunga Myanmar ral tlan te tin hun tlang puyatar langa Central Wai le shwai tu te hne na changin ral tlan an lo bai pui to dan ngai thla kani bok Longklai District chunga Myanmar atanga ral tlan omek te le lo la thlen bel tur te chomdol le enkol sui dan tur te soi ho ani Thunai tu ten an chin chha danin tundin huna Longklai District chunga Myanmar atanga ral tlan lo lut mi sangli zariat somni paruk an omeka anjinga mi sangthum zanni somli pakhat chu kumsom panhi chunglam ni in kumsom panhi hnai lam mi sangkhat zanga somriat panga an oma meichha sangni zanni somnga pali le mi pa sangni zanga somsari panhi anni ral tlan te chomdol enkol na atan hian an khosak na tur hmun ngai to bel chungchang te an eile in tur le damdoi chungchang te le an mamo tur sang phuruk dan tur te soi ho ani Village Council Electric Veng Longklai ten an sum khola changin motor lu theina kong le school fencing an siam Electric Veng Village Council ten an sum mu atanga tlem te an khola changin motor lu theina tur kong an siam Emirwal hian kongko min tur ven nan retaining wall siam ngalin Electric Veng Middle School fencing na an thok ngal bok he motor kong siam na tur le fencing siam na atan hian VC chuan cheng noi thum ada khola he poisa mang hian he na hi thoni in an na tho seizong hi meter somsari athuyani Village Council Electric Veng te na tho na mun hi Electric Middle School thlang ni in machine kal theina tok vela zaw ni thina JCB manga kong lai zaw ni in tu na chuan motor atlan lut thei to a kong hi zaw ani mai pa ka Electric Middle School ram ve nan retaining wall le school compound fencing an ti sakngala he kong hi siamani ma chuan fencing mumal tak a omlawa school tan a himlo lea hetianga fencing ani ngalawang hian school ram ven him thuwa le zirnakal poyani huna po school na pangte tan a him le to don bok ani helai konga cheng chung katam tak ta na tangkai hle to na hetianga ma an na the hi tha an ti in an veng VCP pul ram nga kale athop puite chunga lom thun soi tak meu ani Electric Veng VC te hian kumin January nili atanga January ni som panga inkar khan he na hi an thok zo ani LADCCM in Skill Development Center le Tribal Girls Hostel sakmek atlo Puvizir sang a CM LADC chuan ningani khan Skill Development Center le Tribal Girls Hostel sakmek te tlo in an na tho da na enfia Ministry of Tribal Affairs Government of India Noya Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme SCA to TSS atangin LADC Han Project Pathum Construction of Skill Development and Training Center Multimodal Road Chan Mari Construction of Tribal Girls Hostel Longklai Veng Pui Construction of Community Center Vombuk te mu ania heng project te hi kumsang hi somni atangan na chan ni in COVID-19 shileng kara pon na tho hi chun somsel ni in tundin huna na hi za somkwa thozo to ani heng project na tho na tur hian Firstและ second installment หมุตอนนี้อินซุ่มละบางฮิเปกชัวอันนี้เทนาน Social Welfare and Tribal Affairs Department Government of Mizoram อดีลนะฮิทนเมกันนิบอกแห่งโปรเจกต์ที่ฮิมาร์ชนี่สมทุมประคัดสร้างนี่สมนิปัญญาจวนสักโซมันตุมอันนี้ CM ฮีผู้วิเอลหัวกับ Chairman ผู้ Andrew และสันซาระ EM Education Middle School ผู้ละรูปเวียดสินสา EM INPR ผู้ H และรำเองา Executive Secretary ผู้วีวันชินเลียน PNDO ผู้เล่นมาสวานา EO Middle School และ Official ดังเต็นอันจอยโอมันนี้ BJP ลงไกล District จวนกุมินตัน Office หนนั่นแหละปะเทียนเฮนอินลันทาร์นาอันเน่ Bharatiya Janata Party Lai Autonomous District Council Headquarters Longklai Chuan Thojan Ni Khan Kuminatan Party Office Honna le Pathian ne na inhlan tharna anne Pusap Liana Vandir President Chuan Hwaisen Takin ke ipen zelang uti in BJP coordination try to te thu chhuak chuan 6 schedule amendment chungchang bo zui turin mi pakhat theu tun kar to phian delikal turin ram hanna an siam thua soi ngal bok Puti zakunga MDC chuan thu soina nein BJP in kan kong so me khilai namle ram dam na tur kong om chun ani a namle ram hi kan ngai poimo ber tur ani ang atibok
kan nam le ram adam chuan nang le ke po hi kan dam do na ni ti in Central BJP sarkar ne na thune na lian kan be se me khi a hlot ling ngei do na ahun ero pathian rem ra thuna thling do na ni atia kan that na tur zel in pathian han ro min rel sak do na ni ati bok pukung te chuan kal khom te hne na fuina thu soi ngalin kong kan so mek hi kong tikle tha ani a tha lovin ikal zelang u phur takin kalila kan tu le fa te tan hian ramnom kan la siang don ani ati he hun hi pusap lian avantir president in kai shwain pubilal huma xmdc chuan hun ser amanga kalkhom te hian pathian hne na tong trai ral na in hlan thar na an nei ani LSS sub headquarters bungtlang south ten zir lai ti tha choi moi na an nei LSS sub headquarters bungtlang south te chuan kum sang hi som hi atanga sang hi som hi pakhat chunga zir lai ti tha class 10 le class 12 te choi moi na hun zir top ni khan an mang he hun hi pu LN lan ma chuan bungtlang south bial to MDC chuan khwalian ni in man puya guest of honor atan pu HCC khuma president oile bungtlang south man ani bok khwalian pu LN lan ma chuan bial to MDC chuan abial chunga tanga zir lai ti tha choi moi tur an om chu lom ati thu soin hun bat sai tu LSS sub headquarters bungtlang south te chunga lom thu soya khwalian chuan zir lai choi moi tak te chu thei top chu aram le namta na chen fak om ni thei tura an zir lai te be chun zom zel turina cha a na cha le sang jok thok thei tura in bat sai zel turina be sei thu soi bok an malam huna an zir na konga chan pui emo har satna an lo tok ani pu in an mo le har satna chin fel pui turin thei top chwa a in hwam thu soi bok khwal zom pu HCC khuma po in thu soina nein bungtlang south wile branch hwam chunga zir lai te chu chan pui an ngai na le har satna an to po a thei top chwa malak pui an in hwam thu soin ram le namril rupu chunga an zir na thataka chun zom tur le khutlang ta na chortlak ni thei tura hlotlin na chang thei tura abe sei thu a soi bok he hun hi pu jelal rat fila president LSS sub headquarters swana kai shwaya zir lai ti tha choi moi te hi an ba in mi som ni pakwa an ni a class 10 na mi som pakwa le class 12 fa mi som te an ni LSS sub headquarters bungtlang south try tu te hian khwalian le khwal zom te hi zanre an kil pui ngal ani Bharat Scout and Guide Vice President Tatan LADC Education EM Middle le Primary telaklu an ni tunkar ni lai ni khan LADC CM's Conference Hall Pu Andrew Laltansara, Executive Member LADC In Charge Middle School le Pu El Daniela, Executive Member LADC In Charge Primary School te chu Bharat Scout and Guide Vice President Atan Pu Vizir Sanga President Bharat Scout and Guide Longklai District Chuan Alalut He investiture ceremony man na hi pu Vibyakunga Vice President Bharat Scout and Guide Longklai District Chuan Kai Shwain Scout and Guide Chanchin Tlang Pui le Longklai District Akal Pui ani dante chin chiana sign le medal chi sang te omzia le ni na soifia na ane ngala Longklai District achangin medal dong an omnal to thu ngai thak ani bok pu Vizir Sanga CM le President Bharat Scout and Guides ni bok chuan Vice President Atana Laklu tharte chu thutiam tirna the Scout promise nei tira scarf or tirin Vice President Atana Lalut ani President chuan ni na le din hunin akentel mo phurna te chu hlen chhak turin fuina thu soi ngal bok Bharat Scouts and Guide Vice President ni na hian World Membership ni na akeng telbok ani Keep No Tolerance Week man mekin zom a hlo thale COVID-19 shileng laka mi puiti himna tur le shileng adar zel lo na tura inven na tura Keep No Tolerance Week tunkar thochan achanga man mek chuan longklai kho pui chunga zom a hlo thale COVID-19 shileng in kai chong lo tura film corner sang zom lo te vai be pui thakna Keep No Tolerance Week man meka mi pui tam zokin an zom thale a heti mek lai hian thei ngil pal awanga face mask wa lo kholaya chhuak mu turan om seu seu china heng kholaya face mask wa lo a chhuak te hi ngai na thiam na om lovin paisa choi tir zelan ni No Tolerance Week man chung hian executive duty rat te chu khopui chung mun sanga an duty an ni ba ka hian longklai police te chuan an rem chan ang zelin khopui chung an fangkwal reng bok ani Longklai District chunga shikai an zia om chho deu zela he thu bat sai lai thleng in shivei mek mi za samruk panga an om meka heti mek lai hian longklai khopui chunga Myanmar changaral tlan lo lut atangin shivei mu chwa thar an om nol bok ani District Level Committee on Fire Prevention and Chukhom Longklai District Level Committee on Fire Prevention DLCFP chu an chairman Longklai Borsap Dr. Andrew H. Panal Dikahovin thochan ni khan Longklai DC Conference Hall an Chukhoma kang mei ven konga malak dan tu sang an soi ho
Chairman Dr. Andrew H. Vanal di katsuan ni kumlama Mizoram hun sang sanga kang me awanga harisat na nasatak thlingin ram me puite po in kan bai pha hle ti soin kha kang me ven poi mo zia le na sa zo ka tan lak atul zia tilang tu ni asha thua saya kang me ya chha ton nuwa chelmi tumchu tha le zung sum le pai se na hau tak em awangin a chwa ma alo in ven lok na lam chu ngai poi mo le zwala chura ni ati Member Secretary Lai Autonomous District Council LADCA District Council Conservator of Forest DCCF Pukelal Romoy Nena Changin kum masalama malagdan report ngai thla kani a kumina ta na malagdan tur sang soi ho zui ngala ni kumina malak na tur sang singa February ni sari achangani som panni sangni somni panni chunga man tur Fire Prevention Week sangni somni panni hon na chu February ni sari a DC Conference Hola wat sai ni se ti ani a Longklai District chunga kang mei ven na lam inzir tirna awareness campaign warzoka wat sai le tur ram man ni in hemi atan hian khoshang shanga zirtir na pe chwa ba ka video clip siam le thuzyak hoarding board tarte kalpui tum ani kang mei ven konga thok chakwa te choi moina village level fire prevention award sang hi som hi pani chu kumin po hian siam le tumani a state level committee in lo hal thei hun chunga bituk march ni som panga chu zom ve tur le lepui hwan hal hun shan bithla tura district council thunei tu te ngen le sapela ram wale ram hal khapna ti chuak tura district magistrate ngen te relania ram kang tur ve na na meidai phate kang mei ven chung changa mi pui zir tir na atam the ang bera puang zar tura waile le ko shan lam ngen te po rel ani bok Longklai bursa pin sapela ram wa khapna thupek achwa nungcha ramsa le sawate hum hal konga mi puiten ma anson theinan le intipal na thleng theilaka anhim theinan Longklai bursa Dr. Andrew H. Vanal de ka chuan zirtop ni khan anhwaya mi anghian mi puite zom tur thupek achwa Longklai District Hwam chunga silai le manrodang manga nungcha ti le ramsa te ka emo ti thlum emo khap thlat ani mi tuma silai le manrodang ke nga ramwa phal ani lo he thupek zom lawa ti lui te chu section somnga pakhatna sub number pakhatna the Wildlife Protection Act 1972 manga shem an niang medical reports Christian Hospital tunkar chunga UPD in tirzat mi somli pali damdoi ina na pyang panganian mi somparia dalu an oma damdoi ina tangin mi pakwa chwa tiran ne ani tunkar chungin Christian Hospital na pyang le mi thian omlawa mi pani hena vaccine pe kan ni hetupat sai lai thingin cabin rak pathum an nei meka tunkar chungin rek mangin sample somli pakhat test ni in positive mu chwa pakhat om ani SCMCN Hospital tunkar chunga UPD in tirzat mi za somnga pakhat admit zat na pangpasari nen mi somthum pali casualty case tum somsari pakhat nein casualty emergency case tum som parukan nei bok tunkar chungin naw piang an nei lawa mi thi pakhat aneya operation tum som pathum nei ni in zaite naw minor operation tum som le zaipui major operation tum thum aneya mi pasari hena vaccine pe kan nei bok hethupat sai lai thlengin cabin rak an nei lawani Rek mangin tunkar chungin sample zani somnga pathum test ni in positive pakwa muchwa nei ani POL reports Mizo Fat Filling Station hetupat sai lai thlengin Mizo Fat Filling Station a petrol MS hi liter khat cheng somka paruk le paisa somruk pakhat ni in tunkar chungin liter sing ni sang ni alo thleng thara liter sing khat sang ruk thra chwa ni in free sale pek chwa ani Tundin huna petrol XP hi liter khat cheng zale paisa somruk pakwa ni in tungkar chungin lo thleng thara omlawa liter sang khat zanhi shal chwa ni in free sale pek chwa ani diesel HSD liter khat cheng somrat pakhat le paisa somli pasari ni in tunkar chungin liter sing hi sang ruk alo thleng thara liter sing khat sang ruk shal chwa ni in free sale pek chwa mekani Mavula Filling Station he thubat sai lai thleng in Mavula Filling Station a petrol MS liter khat cheng somkwa pruk le paisa somnga ani a tungkar chungin petrol MS liter sing ni sangli alo thleng thara liter sing ni shal chwani in free sale pek chwa ani diesel HSD hi liter khat cheng somrat pakhat le paisa somnga ni in tunkar chungin liter sing ruk sang rat alo thleng thara liter sing ruk sang thum shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency Tungkar chungin MS Khuma Gas Agency ai rongbol na gas bur sang khat zathum somthum panhi lo thlengin commercial gas bur somni pali alo thleng tharbok hetubat sai lai thlengin college venga le chon huwa ai rongbol na gas hi sem mek ni in lo thleng le tura be se chu AOC venga le thingka a sem chun zom tur ani ang
Tundin muna ay rongbol na gas bur khat cheng sang khat somruk ani a commercial gas hi bur khat cheng sang hi zanga ani khatizong khatun kar chunga Longtlai district thilthleng langsar zwal kan clear ho thei te chu ni e